Үтө күннен күндү доттур. Меха участактакпын, гынан баранына жем хох. Оны же тутакка бу хотуртагата топку килбите. Табем жена хатан тупаппын, ол хен же тутар теретени наймылы ханада. Бастан кихите өтер сразу мана просто келерлер бит. Каска туталлары болу, төһө өр туталлары болу, кайдак туталлары болу де. Оны бу вопрос мигинер долгу пата болу, элбак кихи ыйтар булактак. Кандадаганы манна обзор деген хуак манна майгынны ренде курдукта. Тутууну устаагын YouTube-ка хакене акылы башы хуак бала. Ол ен бу табар Instagram-га бар болу. YouTube-ка бар мин бар көрбөтөгүм болу. Табар булалара хурьярын. Ол ен ити вопростарга петтир блогу булду. Аны бу блог элбак кихи көмө болду денеренеби. Оны то салгы тутутуунан бастакы блогу канал бар көрүн. Андыраларын мен Арманов Николай Андреевич мен манны көңө үләбет малта болла улустрой бут үһүсылыгар барда хеп компания үзер оңорор өңөбиттен отопление, благоустройство, электрика, детутута бейта, ремонт, оннаттан ол газ подеме кирер. Әлбәт жаны итар жесенаты төһөтүн, хайдак тутар бытын. Онаттан салгы көрөк кыйын. Бу агыс тотоустак де 2 миллион 400 бастыгы тәһин стяжкатын клиенттер бәләрен оралар. Көрбүкүтүн көрдүгөттөн алра вентиляционный отверстие тох. Того детер стяжка болор. Он Канада тох вентиляционный отверстие, то есть ленточный фундамент. Бастыгар гибит лиственница болла. Антон уже дальше профилированный брус сосна барда. В качестве межонцового утеплителя бихаха экошелтер болар. Бастыгар гибит бихаха тит болла. То есть была она полистирол бутын маннадлы утепляйдан баран стяжкалыкта клиент. Иккесер гирим была без из профилированного бруса. Бу манна баллаганы бияка кенеке террасы болар. Антон клиент теме бәте кенеке оңставындыр. То есть была она бу именно манна ленточный фундамент 300 на 40 болла хәп. Антон декена баллана 40 на 40. 9 я баллаганы обычный брус, профилированный брус, именно кини булан блетелы киллер бе тиндем буллади. Онда кини эстетично будан краховайды көстөр. Онта колор бихим анна клиенттер тасаглышуйда хамрамбыт. Боростой брус котохтату утеп. Именно бу капитальные стены алар бутер. То есть наружно быть профилированный, капитальные стены, основная капитальная стена у нас 15 на 18. Онта бу манна колгас капитальные стены уллагана, онда она стоит тут. Халора кини 6 метрден тасуап план уже капитальная стена бигитнан онда она став нормально турар. Халора бу манан бияка кухня болар. Кухня болла. Манан кенеке сану жалланар. То есть ари чугас. Бу амытыгар бияка манна пороктак болар. Тоде теп бихен нахту бабын хаддар бар надо боллади. Даракиун. То есть у нас манна укломтер табыллар. Если бихи ахары күшкә манан бус патак будна. Олин бу бастыкер гирин бардыбыт, то есть именно бу профилированный брус бастыкер гирин. Бу манан уже тох колода тагылны. То есть манан бихи турбаут спокойно сахан сатар колодан дер. Атакка мәһәдәвәт. Отчотугар, посудомойка, раковина спокойно тохтырын соп. Анан үшүй. То есть полора кухня тонна бит олар бихи харидда хас булыктады. Именно в плане сантехники. Манна булланы бихи гостиной бит. Билген бу манан шакырды кулатын рехбут корат холоброк кускатан. Хамсы хидват. Бу именно шканты у нас из лиственницы. Без подах. Бастыката маханан ngorot. Так как бастыката Симбир под давлением второго этажа болар буллади. Олеген улаханны гария бары хова. Икки стяжка пружинный узел сила ngorot. Ол силаны туспака дрём. Скрытый электромонтаж. Того клиент бәм стяжка уна оровын дир баллахаттан клиент балланы бияха электрик. Олин кини под стяжку, то есть проводтарын бардын, коммуникацияларын бардын сиранынан билдер. Ачаны за счет этого кини манан провод инкастуят онон мана. Бу манна койта мыханады техеллергер. То есть кини манны гүйәттен тестагади, онна мантан бустагади. Билген колобара биһиге жени бардын тутан биспеп боллар, успейде путсоды. Олин клиент у нас попросил, что мы подождали его. Олим буманан именно эргирге бегинни когда сөппет кине на час тык точкаларын оттаута мы дальше начали строить. Бу стяжкалыктарын инне манан речной песок куттулар. Обычно речной песок болар, грунтовой им бутак.
кутияхтар ин как бы маннык кыны уяңстуаттыр. Бастыгы да тәске болдун, иккис да тәске болдун. Именно межвансовой утеплительный бияка бу болар. Эко-шелтер. Это обычный холовра джут, ленточный джут. А это эко-шелтер. Холовра эко-шелтеры инчебеттен хөвүлдөр. Холовра бу хабыллалар буллади барда. Аны кини сиги бәтер туппат. Анан сөбүлүлдөр. Боннугар эми обычный пакланными тутташлар мандык ленточный. Но клиент ткаштан бараммыт бу эко-шелтерге токтоду. Эми тоже это от клиента зависит. Экономиялар буллана барсуена неме тутталар. Отзывы эми кухагана хох. Мантым будан сенлах. Бастыгы тәске обычный шканнан барау тепетте шканты, обычный шканты будет титненде. Антон иккис тәске мандык пружинный узелден болду. Иккис тәс, то есть бата пыллади улахандык. Тут тәһәнен яһа чанан маспыт баттыра гаян хел буллади, чепчан хел. Аны бу мандыгы тутталар холбура. Пружинный узел сила денер. Бу мандык интернетке мен заказты кыһап. Оларын эти туга хох болар, ограничители хох атылашлар холбура. То есть бәрия хеллер. Онны бу маннан бу шляпа курдуктахти. Антын көрү хутнада холбура. Мантын шляпа курдук хох плана ме пружинный нерегер бываралар. Мен рекламалапым маны просто бу. Оригинал онна биле тоқтен этем просто. Уркку версия или билинги версия ариши холбура. То есть пружинан лаш стана баттора. Онна мана тоқтах ограничителлах нерегер. Зыт кытаттар тоқтотам биян. Билгин буллана биһиге нам бөтүнгөр келлибит. Көргүн күдүгөттөн бу же 1,410,000. Ленточный фундаментнах, отуттатүрденнах, оннат кыргы бай панорамный түнүктөрдах. Бу же агыста тогустах, икки основной капитал кылах билин жегер кирен көрөкпүт. Түнүктөр бүт буллана бу барта вензеллердах. Вставка дейлер, арахнайдан аттылыртын. Бу маннык вставка сыгынатын көтөгөр әрі дені олыс кыргыбайды көддөрөр дияны. Панорамный түнүк болар болла даганы чепчике хынны батыспаппыт. Тугу именно пятикамерная хамы хынлагы сылаһын таламыт турар хатыбыт. Именно кини лохан булланы. Онтон колобура түнүк ари кыра булланы уже трехкамерныйдер да бараллар. Биги булланы обычно стандартна үсер гиркәнниттен турар хатыбыт. Того жетер булланы үсер гиркәнниттен турар буллакына яха манна отта радиаторын батар булар. Жехигер. То есть бу бастыгер гир биха харам остаут, кес үс төрдүс. Бу төрдүстен уже бихи панорамный түндүк сагаланар. Антон по желанию бастыгер гиртен кайыккап, оннукка же специальный крутой тухтары радиатордары ханады. Сразу тугун септиген олардан бестебит, держу тутулла турдана фундамент спидер уже биха эттенге тохпут септик пут турбута. Билген булланы уже 9 битте краскаланна хаята уже благоустройствовать оран кирен барабыт. Септик пут 1 сантиметрдан барта утепляйсыгынна. То есть 5 оңрокко хаперары онун камбарар будан ордук. Билген бихи 1 сантиметрдан орабыт. Фронтомут булланы стандартный ёлка курдуган холлунна. Манна бу евротата ден стропилавын тагыр тахарым бедибит. Что билемандык красотата шөбат көдөр холобур мандык тахарым беддакны. Мен мандыга хөйлүм. Билен уже бардын мандык доройдык таккаргыны көдөр хом барым. Крышына жакай кыргыбыды көдөр. Бу мостаны булланы бихиги именно хайдак саябыт иде. 15 так 40 каналамыт ортотуттан кайыттарам барамыт оёготтан саябыт. Бу холорош пун ботак оёготтан салдыбыт 40-калар. Манны көтө хамы кыргыбай бию хаттан ин каханда сайбапыт именно оёготтан. Любой де болдун, кайдакта де болдун, төһөдө чипчиге нак болдун, оёгостан симбир сайбыт. Кухня бу хос холобура. Манна стол кыргыбай түннүк итен билген току турган, куханнайга турган. Манна булланы шөбө биха куханнай болор. Тога манна куханнай де. Бу истененнен биха кабылланы санужел бар. То есть булланы манна уже киндер ракыны ыктырын сөп. Тохта порокта тохта мехдават. Манан сразу биһиги тохпутун бихна тубабын тахардут 20-калар мета тахардут водопроводы, канализацияны водопроводы. Онна манна уже биха посудомойка раковина барта тох бар удобство барта бар булар. Дальше буланы бу икки утер хостор. Онда она астах капитальный стеналар. Обычно буллаганы биһиги 15 тонна астана на сонную орхатачут, но заказчик желание ден превыше всего уллади. Олен онда астана турупт. Так, бу утер хос электрикатын булланы манна заказчик бит бәте сатабылла хос ки электрикатын бәтен устута. Санужел болар, емкость для воды. Кини булланы 1,5 метра болар. Мәйдәвәт биһа команда тофтугар. Розетка утер. То есть манан мен унитазын планирую дувун в дальнейшем. Манан булланы душевая, раковина,
То есть мана мен дальше септик бар тагыстым. Онно кухонный бар тахсан келем уже. Что очень удобно при монтаже. Бияк удобный. Бу андарым пока олар дуапыт тем было, но мен олардан беремин дейбидим боско хап. То есть атластактарына мен киндерге уже олардан беремин. Манык түнүгөр айдахытына камера турар булар. Амбе. Арайда? Арай. Каңалас улахан аныгар келли бит. Агыста 9-та де бу манык де холобура под ключ 2 миллион 600 сагаланар. Бу свая турбуттар бу заказчик бәтин кенете, аны бекелемит бу дальше детин бәтин ситре дебит. Бу дегер холобура теплый полонар, стяжкаланар. Оннан барда под ключ оңолуктак. Манык де 2 миллион 600 сагаланар. Онтон уже дальше туоттан. Бу индивидуальный үлеле дебит, пока бу ламинатын кафелин атлахарик бит. Онна баран заказчик тебәдин китә барамын атлахам бит. Магынтан талыктак бит. Икес тәспи дари кыра булар холовра. Агыс тәһәттәләх, биретте буллана агыста 9-та булар. Бу эше ситерлер где болан, ситерлиннәгенә каскатын көдрөк бит җаһанның. Онтан мехи кирен искарамыр кырар. Бу холовра улахан түннүктә ахпаллаганы манна просто били бу һәм бараннар угонник хаян сайын бихәчләр. Боннугар бихибуллана манна сороковканы тит именно капыт махаламыт кайттырык бит манна вонна колодатын бидден оран сагалык бит. Тога жетер булла буллахан түннүк камсыры улахан булар буллади. Баттан бенсеп онтон итибли түннүктер хайдаллар хайыллар. Чабу дебит ер кидди бит. Дебит ер то сүддүгө 2 метр хаттон. 2 стаспидари намак булар. Бу аллара көрөргүтүн курдук манна уллагана биги стяжка бутун орбуппут. Бастыгер гибинен барам-барамбыт. 8 сантиметров стяжка вот. То есть ранее от сантиметр утепляет под полистиролнан, от без плотності Итого бияка тут сантиметр болды. 30 сантиметр болды. Именно bu теплый пол коллектора бар болар. Бу манна скапан неркистенлига кенеке манан кухонка болукта хат. То есть бу де котельная атнерге болар. Бу де манна дега болбат. Олем бу мантан биге то есть настройкалар болот. Каннан арайти, каннан аратымны. То есть буланы бу металлопластик бәте 100 метрден латы хокта. 100 метрден латта дан уже циркуляция тешит барбап болар. Поэтому смысла нет он тонун гнатыр детола бар. Олем манна би без веткалап. То есть вон турбатасан турар. Турбау буланы бу расположение-то именно бу мантан 4 сантиметр анныгар турар. То есть 3 сантиметрден чугас буланы мне некомфортно болар. Агролхан буланы тоже некомфортно. Самый оптимальный 4-5 сантиметра. Антон лхан буланы мне кырдык тымнытын салахын берер болар. Антон харакар буланы har күскө тугун салахын берер болар. Ол ен самый идеально 4 сантиметр, 4-5 сантиметр курдук көремит. Турбаудун тардыйт. Бу холовра кухня болар. Бу буланы бияка гостиной. То есть гостинойга бартер манан кален. Эрген тагыстыбыт, онна бу прихожка тоже обязательно. Туспа веткалахпыт, то есть туспа турба кален эрген тагсыбыта где-то 6 метров болду. Онтан бу именно гостиной битер булланы где-то 93 метра болду. Хеп. Онна агалар бут арик кыргыстыр холовра. Бу манна буллаганы бу коска не стали делать. Бу манна именно хеп. Тон агара били камыллык костендер хеп. Туалетка, онна бутукка, санузелга. Онна бартер, то есть теплый поллахпыт. Бу холовра бу манан бу тохтар бут заказчиктар бут проекттер хеп. Меше бар проект. Бу манан керелиш болар. То есть керелие манна ме оран берет бит беге. Капиталкалар бут эме из профилированного бруса, сенаны чепчети ханын бар буллахатна, обычный брухнан эме тарихатны хеп. Чем они отличаются? Профилированные именно тылы киллер беттен атырар. Оннан эстетический шүйдүк көстөр. Антон кому как хорохтор буллана капиталка бруха метроралар. Мен потолокка була 4 метрден улаттагана уже 15-10 астагынан итебин. Бу заказчиктер бит бәлер материалларын предоставляет авттыр. Самый хеп каталбыттыр деген 15-10 астага. То есть 10-10 астаг төһөдө манныккини туруру турбут нен хим бирек кирәчче. 15-10 астаг самый то. То есть 5 метров болла уже 15-10 астагынан толку давакка бар биги. 4 метрга жайсы кайыкта. Ванда у нас так полугруги де кап. Iki stadiyelerde toga tuğfedin problem var. Это үддік болады. Iki стадиян үддік. Оттан мен бригадам уже бардыгар вернен қалады. Iki стадия үддіктен нахан құттаматтар. Но үрейін арытауын. Ықсабаққа нормально тұтын демен.
То есть на бригаданың сатар булахан уже онтон уже холтура тахсан кирен бар. То есть тора косяк, он манны. Сатар булаха кисир кин син бир косяк тир. Төһөдө түргөнүк туттун. Онтон иксабака нормально ахан сен спокойно лелир кин кахан бар без косяков лелилер. Оната бу манна хамай бобьяка хамай гархана ден тох. Бастыгы агиридин бардыбыт. Оны бу стяжкан ораханга. То есть первоначально стяжкан көне хостугон орахати ханады иксабак кеме. Кратык стяжка ксатын уже бардын бир ханнерон орын бихан. То есть бастыгы күнгө стяжкан куттун хасыңытер сен бир уже били табактарын расты ханады бардын правиланан хедден. Ачаны шей болор. Холора бибулланы сразу под ламинаттен оңрахатату. То есть манна булланы мы не собираемся. Манна тугу аби баранарга. То есть тоққа баранарга ден. Любой стяжка Джон өргү хайыр баттеди. Самовранёши полатларды. Онны мета хачыбата барар булады. Бибулланы клиенттер бут онны атлас патларын курдук олох галлы. Манна стяжка будун орбут. Ага, я думаю, теплый пол манна кутар смысла не будет. Тут перепад там 3 мм 2-4 хамай бәрді. Ол холура билбет мосты түштәгән. Теплый полна каханданы бихи топутыр бу иминерги омутыр. Хәп пол бакын. Аңарда теплый пол дени сылатан турар дени. Ну я думаю, это миф. Ахара маннык ипитияме теплый пол ахара ити булланы ме онук сочты холура. Маннык некомфортно булар хамарга хәп. Ол син бир теплый пол гутта радиатор бар булакта. Просто радиатордарын секцияларын арыяга ятан бира. Кас бидди бир радиатор крандарда булар. Кас бидди ветка барта коллектордан бар. То есть коллектор кырды кычатан бери коюп кенеке. Ахара радиатор ити булланы ди. Теплый пол нормально холбаты гут. Радиатор кыча. Бу именно бу келер ветканы радиатор кычатты. Икисте бар ити булланы ыланды бихи кытын. То есть котельниттен арары коюп. Оннук именно бартер кранна хомрот. Канданы би одна трубканы орбаппут. Именно оңрап булакпына тупиковая двухтрубная система отопления, либо обратная петля Тихельмана дилер. Оттан биман эргенкелер, аме двухтрубный. Котельненте мехабылланы бастыгы тәскә бар. Бастыгы веткам. Бастыгы веткам эрген тагыста тептер барда духа котельнеге. Онны 2 веткам 2 тәскә таккар. То есть вторая ветка 2 тәскә таккар, а третья ветка у меня будет на теплые полы. То есть мен булан 40-ойнан калехпет, атын инженердар бут агыктактыр, диаметр труб, именно гидравлический расчетный орыктактыр. Олын орбуттарын кенне бидде турбалар бутун баары подкастак турбанан барга. Но я думаю, бу маннык делерге обычно ототикилак турбанан барачу ППР. Бу маннык олора клиент кайда материал таллардан тутулуктак. Эмеде аны будан жепчиги болонсеп, эмеде будан сынмак. Но бу манна уланы заказчик булланы именно материалы бәм предоставляет дигенден. Эпите. Олиһин барта кини хаппырыһынан бар. То есть ламинат ханны көңү багарарынан кини атлахар. Уяха патологор ханны утеплениянан оңоттурун барарына мекини бахарар. Именно бу межэтажка между потолком и 2 стяскеди. Ол звукоизоляциятны мекини бахарар. То есть мен советтан берем кини бахарынар холугур. Кистаны бастыгы тәскә потолок бут өйекердинен болар. Холура сорогор өйердинен оңрачылар. То есть аны бардын эме заказчыгы тагыйбыт. Сөбеләһәбит, онтон жаһалдыбыт. Мана топ кенеке кухонный оңсталдары болу. Ол кухонныйдарын оттон механа бар столешницатын отон мен кинерге бәлерге реметия. Столешницатын ме подоконник курдук оңтырыктырнады. Чоо шыныр красивый көстүя. Она мана радиаторда, то есть мана решеткалах булар биһа. Очатын питкерер бат. Онто колора бу манан оңран бихер буллахтарын жото хос булалар. Кып-кырки кухонка астыгы хопа булалы ди. Онтан манан просто лан столешницадан сабаста кана бужу түннүк запотевайдан кирен бара. Ол мен именно решениемден тон клиенттерге ми бахарым берем. Пока этерик мен хап. Бу анан столешница угловой кухонный булар хап. Столешница келла пук манан подоконник булалы. Оны мен таксам бу манан битте холура. Оча киндер буллана манна тохтырын батаралларга самый то болу дигеним. То есть посудомойка, холодильник, плита, онна ракиона. Бу угловойга батаректер. Бир манныкка батараллары ярхан соос булуа. Бу барта. Атымен тох булади. Бәм эме үлелибит холура. То есть булана мен бригадалары үлелетер ке отапмын сәп. То есть в ограниченном количестве уловын именно делері. То есть мен булана дені атлахам, то есть заказчиктан дені ылым, холура тутауын демен. Қанны қаратын үләті көдәпін.
Именно бәмере бригада бар. Ол ин кредит катейлах болар. Но заранее бардын этебин. Манны катахат, батчаны катахат, батча халды үттемин. Онтон колора атны үлһәттер каятакпына мен уже посредник курду бола алам. Аны мен аны курду ханыларын багар бапын колора. Ол ин төт бригадалахпын, бәсенен бәм мастер боламын уже. Бәм командах мыймын жанны күлел. Антын жена хайда ханылы гетек. Тугун аты енин ту маханду хайда соттан тахараты бардын. Колора уланы басадан туран хим бир мен заказчик капстехпын нады. Сенатын бахарарга. Колора стандарт нем бар. То есть боростойдук бәм билер бинен хота якын сөп. Токоннука хим бир нюанстар өскүлөр буллади. Олин заказчигин равын онна манны компьютерге бартын соттан берен колора. То есть бу манна биha хуруллар количество пиломатериалов, объем пиломатериала, цена, онна итоговая цена болдыра колора. Бу манна вплоть до гвоздей колора расчеттан берен. Изоспанын, утепление тын, рубка стен, кровля, чем будет утепляться полы, потолок, он вартын хоттан манна көддөрөн берем. То есть булланы манны кийин бота колора. Эти материал хо те короче яха хамы дешевой материал болар индин болбат. То есть мен манны хоттан бердим, яха туттардым колора клиентке де. Кини уже билер болар. Тога гаяк материал келле индин вопрос. Кинер уже олондук вопрос береттин сеп колора. Маннер багытакут, антон тогра алар аяк болла индин. Оннор же манна барды кинерге көстөн турар колора. То есть бу расчет бардын бу манны курдугар расчеты тарамын ору. Квадратнан ин соттанмат де. Дени ваше частично бардын хоттуханады. Наличнигар тие, тоғутует тие. Колора уланы бу проектировщик хэп, мен хатыбын хэп токаттан проектировщик таппыт эсэ хэп. Колора кини буланы манны 2D проект онор. Пока 3D тиерик бит, онна сетиек бит. Буламыт кең. Колора бу манны бастан үйәт үттен размеры Йогостан колора бу манны. Кстати, мана бу чурапчыга туппут. Инстаграмар көрдүтөр болу. Бу манны көрдү. Колора бу манна кракыйлар тигелер бит. Но манна бу бипит жета катска бар. Бу проекттар сөшүдүк табылуу темихана бар. Колора көрдү. Бу уланы чурапчыга бола манна тугун расчеттан берип бит. Касвая турарын мен бардын. Манна колора тахаттарамыт, кайымыт риппит кини анра үлеттерге олоттор будурже. Би компания өт боллагана атын простой хаус барда хап. Улахан маннык биге маркетинг мутнан, ыныргел бакраннардах, онну кийин бода хап. Арай простой хаус колора мен бригадалар бар хамай. Тутак үлеттерин бригадаларым болалар буллади. То есть мен тугум командам. Аяй лидер. Тойон им бодах лидер. Хап. Онну уланы колора разы мактана хемете олаттар бар. Команда бар. Баргытын ен. Осанан чулу олаттардахпын. Бригадам онны келбек бодах, но мен бәм бригадаларым. То есть мен үләне ылам барамын, канныгар атын үләттер, лево үләттер көджүүн инден бодах. То есть мен үләне ылым дагана мен бәм бригадаларым орын берелер, тутан берелер. Оны бардын заказчика заранее бахарын берем колора. То есть билген хамы ипотеканын тух болду. Эти ипотеканын үлелихи болду. Примерно расчетум колора ипотеканын үлелир булактарына 2 йыны болачылар. Это билүүләтә документацияда антаманта. Ол хин әдәттән этәмен колора билим бригадам 2 заказта хадир, ол 2 заказ кенеттен где-то через 1,5 месяца хабарын сөптен. Әдәттән бардым бахарын берем. А не так, чтобы качы түстә раз бардылар. Ол онны итар буллах менен мен уже 60 литр кештек нады болалар буллади. Ол хин манны хатскаларын неме көдөрүн, жем хатскаларын. Маны бу бригада орбута, маны бу бригада орбута, маны бу бригада орбута жем бардым бахарын берем. Колора заранее. Игонда тук себе бери этигетих. Савака шуй токуйдан бахаранан кайда жени барыргытын организация ханны жени барыргытын эме баат ханаат неме техидин да холобра. Холобра буллана планировка мана ылында бүттен уруйдас бакин хап. То есть буллана бу кас бидди планировкага жен үйханга өһөн төһөрен бартын расчет тохнады. Холобра хап. Мана маннык 6 метрлах площадка орас бакин. Булдындаганы. Өһөн кайда барартан эме тутулуктах. Олин лучше коллегит организация бахардыгыт примерно маннык жени багарам жен мен аны уже корректировкалан берем. Тем мен болады любой организация корректировкалан берер хап. Ата билген туту компания баата бар. Анотун үшөйдер баллар
Мен наһа маннык атын тохтары көрбөппүн. Но билген бия хайдан турар. Жети тута хакы хергер. Осена. Албахпет таны закаспет таны мелбах. Онды жугдук. Оннан жети хаңа туттар жоңготтон сүбелемете. Главное это сергит. Уши было надо, планировкадан кайха надо. Самый главный ол бар. Онна просто денер туттара үттен болбакка хим бир заранее отопление атна металл күйдү надо. Холобралланы буде бар ди. Буде бу сану жала онны кухнята бәвәттен чугас турар. Тоди терми манны кухня бар. Атын эти видео бар бидим хәп. Барын онтын эме учеттаңга тоңрухтын надо. То есть любой компания он имеет на бар бахарры болу. Я надеюсь на это. Мен хлорану бахарам берем. Отопление ми качына карыстан ми ханада. На ол албакат чукутар дем мотах. Именно хорар табак качына нора хатылар отоплениені. Онук болу так бардын заранее расчеттанан уже сумма керектак барды. Ол ордут качытынан орбук кийинден биле хорактыр хаяшлар, онук толкуйдак булашлар. Дени куртойгыналар, отоплениялар мөлтөхналар холобра. Мен холобра онук харазу этемин бахарам берем. Отопление уже бу де яңгы планировкадан көрөн турам уже отопление кас секция барарын, кастак турба барарын бардын расчеттан берет уже. Уже эремет билинги сынанан холобра котел бут, кастак котел, атын холобра билдер буллады. Кас киловаттак котел барарын, ол ханатны ме бардын чапчы конкретный итлахам барам бидер расчеттаят манна тургенный отоплениетін. Благоустройствотны ме бахары ханады холобра. Благоустройство именно душевой, каддак душевой багараллар, каддар акена багараллар, стиральный надоду, хохту, кастах юмкас, кастах септик. Ону бартын мен заранее бартын бахары ханады холобра. Очаны довный болар. Де, чахны де. А так просто чахны де, он на отопление буланы, конечно, бедрені нар таскайдары тахде. Квартираны гор оттон чахны де дейті. Ол аты кене оттон чахны ден благоустройство олақ. Үшігес лас бұлықтақ бұллады. Оннатон планировка электрики ме әлбақ бар. Ол электриканаттан электриктер дақпыд бейге. Оларан бұлланы мен электриктері, то есть клиеммар как подарок берем. Уже электриктерді бәлерге стелер. Қанды кіретерлітейм одақ. Үші олаттыр балыр меха сатыр олаттыр. То есть удамыр хиянаға хәп. Мен қолыбыра олан меха клиенерім жезік астауыттар нехін электриктер бұн ол қайыр бұллам де. Шүбәлейбін қолыбыра хәп. Оны электриктер бар өрейін аратабын. Сенанын ха көтіға мен клиенер бар оңыр бұллықтына дейбін. Көтіқ бөттір шүбәт күлі әшілер, то есть қаннара ол скидкалақ бұлақтарына сойын материалы мағаланлар оңыр ашылар. Оның жүгірді қолыбыра отопления ме бейме скидкаларды ақпыт, благоустройство скидкаларды ақпыт, барын оңырын беребет. Бәм тақамын оңыр ачуын обычно. Олен сена өчепчіке. Қолыбыра бейманлық бұдық, орақ строительный компаниялар готоқты. Дені тұттылар, отоплениені мен оңыр өттілдер, благоустройствоны мен оңыр өттілдер. Но посередничество күрді болалар біле. Қанығыр атын біле хатыр оңыр жонларға біле компания закастыдылар. Он тугайдыр атты сыналақ болыр олай. Меха олаты бәм хорауыр таққабын әп, либо командам таққар. Оны жоқ қайдағаттан, поток қайдағаттан. Параллельно 2-9 Аллахны бәбіт таққабыд уже. Онтон ағаяқ бұлар жоқ команда таққар. Торық тәреттелер қолыры бағалықтары чисті командалы деген хеджері болады. Онен тоқсан аттан бәң өлелі хағыны? Тоқтаған аттан бұдақ бұлда ол. Хөблір жалан ба. Оны мен тұтуғыт осанан мастерден ұнырға ағаяқ хап. Ориян бригадавын ұрту бастым, любой бригадавын. Төт бригадавын ұрту бастым олақ. Өрі көт ауабын онда. Мен кендер кәнеке мен кітті хаджанлары. Кендер қағаны мен бірғықтыры оға. Мен оны білемін. Мен еме кендер оны жүгірдік. Қағындан атағыстым оға. То есть мен бригадавын олығын бастығын білер бұллам дейдер қанын де тұтуыда. Мен алында бұрысты бұтаға. Олар түхәрсім болар де харақ біле бригадалар кетті біле сығынаны. Мен бұла қалауыра бәм бригадавын түхәк айырбынан бәм әтті үйттен паддешқан оңыра хатуын. Қалауыра мен бәм үлілән нұқтағыстағым деме. Мен қаннары құртой байыманлық тоқтарға бизнес, как стать богатым инден. Онтан манлық толкуйдан арымны кей одақ бұллам де. Онлық қанна де атам. Ата бар хәдер шее болу. Ну, как стать богатым не хәдер манлық тұқпады. Оча қатшыны баты хәдер. Ем. Евро петтейм по-любому. Маны келдер ағын. Алло. Ага.
Хорошо, Оксавапын. Ага. Ага, все хорошо, понял. Ага, ча. Ага, ча. Тоот тун талбыккани. Би аймах бутер осанан тутуден эрки тутуна хатыктатын барда оғаддық бұттан. Меха ағам дағаны, ием дағаны өттінен бары ұстар. Беға төс би маннык тоқ бұтығыр аймақ бұттар бұтығар. Тугур хатыр бұлақына маннык тоқ ұдық бодақ. Хоу инен бодақ. Бара хатыр үксе, үксілері. Меха бригада бар, бригада өттен икки бригадам хап, мен аймақтырым болылар. Оғаддық бұттан маханан жарғырауын. Аға мөрүй маннык тоқмет өлілер бар бұлақтан өрүй жаһдерді. Дебітін бардың бәбіт тұп бұд. Маннык бригадалар кейін бодақ. Бәбіт уже мен қас 6 кластан ағалан уже өлілі әретін барамын. Тос уже 7 класс уже мостан ең спокойно хайырдым. Моста ден оңырардым уже. Би тәрілтті бит, маны количество өлілер өлілі әппет қолы бұра. Қаз ден оңыра хоңғы бодақ. Именно оланы би клиент мақтанарын күрдігін оран беребет. Олатын на скорость. Қандан маны бригадавнық сапапын. Давай тургетан, давай маннык, давай аныска бекка барат инди. Оннук бобат қанданы биха. Аныска клиенттің күтті көстер бітер клиент биха мақтанықтан күрдігілі бит. Ол онды клиент өссекіне атын жоңға ме қайыр болады. Из уст в уста дем олар да. Маннык мақтанан биле атын жоңға ме предлагайдан елдер ба. Сүбелән елдер. Оннук биханық все оннук. Инстаграме ең көп кірі подписчикта. Кирен көрәрінер. Но заказ бұт болнай. В ограниченном количестве он налауд закастыры. Ағара маннык инициативен әлбәғыл бап бұд. Білген пока кірдік тоқтан тұрауд. Очерк күтірауд олады уже. Бәбіт кіқ бұтынан налауд. Төхіні қайыр бұтынан. YouTube каналым көрәчілергер тоқ баған алақыны. Бағанам ден оттан тоқ болады. Бағат өлір жалағатынан жарғырын. Гелимаксы өрүйін, әркөрүйін. Онаттан көрәшілерге тәхін бір мақталбын тәрер демеді. Әйеке гелимаксы көріңгі тұттан мегіне мегірді қытты. Онна білі қытты. Онаттан әйін бір ұлыған мақталым болды. Ұлығанды мақтанауын. Гелимаксы оттан мегін ұғылауын дебетігер наға бер бүтім. Санан маңдық. Әрді ұлық бітті, едеу бітті. Онаттан ұлыған мақтал гелимаксы айыға. Туманнык әдір предпринимательлары поддержкалаңын қайыргар маннык контент оларгар. Онытын өсі көрәшілерге бағар емеді сылас, үшігөй бағайы уютнай желенәрін, нада болдағыны білдерәрін, Гелимакс промокодынан скидкалығым. Главный әтін Гелимаксы көрбіп біт. Бағалысты промокод. Бағалысты бәппетін бәтті жентіл бұттан қабаныларын. Маннык форматы тұқтиған үлгідің аллара сұруын. Интерегені баланы бігеттен дальше Макстын атынуля да маннык же тутута бітерлі қайдақ тутуларын пашагава да маннык ұғылан кәдір өптін әп. Аллара ұйын. Әп. Подпискаланын. Чаванан үскі кәсе қыды. Чердияв дейінді бар.